Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jugu bomori tenya welela fala kachideme. Tenya welela dabali jugu kemori tenya welela fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yala tando ka wale nyundo ka sali ala kirabaka ni muhammadu do ana so dinga sanu ana ka sahaba kirangere ani mamunun tukudula ni bara mankali foka se don laba ma ala kanene obela jelen yola ko fa mba fon fol kan min damne kishi ya chamancha hine ala ba barkay ambaden tebe shirf la jaba maliko na maliko ka mba fo ko wale nyundo sanga ani wati bela jelena au kan mandalila bi wajuli kana konna na amba wala dunya ka fo ami dabia marala dugula mi mewele ko sokondo ka be juma ma fevrier kalo kletan saba samba fla ani mo wan woro ala ye sokondo ko garzige juma misiri kurala min jora sokondo ka denw yɛrɛ fɛ n'a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ ti jɔ miliyɔn 50 a n'a kunkan fɛn na ye wele bila alisilamaw ye wele jaabi ka bɔ fan caman fɛ ka sokondo sɛgɛrɛ an b'aw ladɔnniya ka fɔ mana min na ni misiri dayɛlɛla ni riban tigɛli ye ni alikuranna sanuman kalanni ye siɲɛ caman ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ alisilamaw ye an y'an ka kuma galamani sɛmɛ misiri in jɔbaw yɛrɛ la min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmɛdaw fɛ nitodiya men benna albalu men ko nitodiyara ina fo mbalma men wadu kulu dumma ko nga misri loye nga ara kam fula sali kallahi dita alay na dulu dailu siya yame nitodiya kama betili fula sun alay bon betili fula nyaay nga kulun sun nga bi fana sun na kontoni folholo be jomma a folholo be jomma namo ba folo men wadu wawuke pour que anga misri soroya na kontoni bolma ala Allah na goyaye saka woto fevrier kube kulluhun sababu alga ke awanga idala kuma mbalma ke no be alaji fode ani mbalma ke laji jalisi she mbalma be nganda makasi be donc ne alaga ke awati shira misi nono ta kallo ka saje ka dailun mo tilfulasu alay o ni to diay donc wala sa madu ti fo asigi ngol fo fen na ga sinta kana ka bo yoro kana misiri daele na konto ni bima na tatu bima na do ubi au men fana bora banko kana mafaya awa ala malini masagila ala malla kantala ala ga bara intakanya kalu kisa jafama jamana be fili fala ala ma bala sigila donc wala sa me kontoni be dugutigi ni commission mogoluka ani joni silu ani mbalangalu donc alaji na kontoni ko dikem baye ko ka damatame vraiment ngayoro men nganaye ngayoro men nganne aka barabeke donc wala so kuma wala temfe ka shama na do wala baka na jama shi hakedo sallallahu alaihi wasallam misirini anga dugu kulu soro cekoroba mena ni oye laji alu susogo o dinula ana foli boluma afulanya mo folo me nga duawu kanya kambe juma misiri soro we balade abe almam yalla jija ana karamo ke o kove alaki tola manzala fode ni jalisise wolo gande manga misiri sotia ana foli bima ani dugutigi ani jeunesse nyamrol wolo ka barake ani mogo meno ka wori bo ka misiri mbara ka financer kala ambi be fola ki santo alhamdulillah ambe ala defo kala barkada ka wala ala wala nyuma don misir dawre ko ni misir dawre hera bade ni islamike yere sura kono ibala defo ala ka baraw de don sala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mogo mi man bana lillahi masjidan bana allah baytan fil janna ni mogo mi misir kila njo alaye ka ala be sojo ya harjana kono o be jo cogodi
n'i ye 20 de di ala bɛ so jɔ i ye n'i ye 100 di n'i ye 1,000 di n'i kelen y'a bɛɛ jɔ a bɛɛ kelen ala bɛ so jɔ harijana kɔnɔ an bɛ ala deli misiri ala k'an ka kɛ a fara an ye so an bɛɛ lajɛlen ye so ye harijana kɔnɔ o nisɔndiya bɛ na wala an ye association dɔw bila sigi Kɛlɛba cercle kɔnɔ n'o ye Jangaw association ye n'o ye Jaga Juluba kelen ye bon anw de sera ayiwa ONG dɔw ma k'u k'an dɛmɛ misiri ko la u ye misiri kelen layidu ta ɲɛ bon an ye nin décision ta Tabakoto de Tabakoto alimamiba ala ka hinɛ n'o ye Ayimadi ye o ka saraka bɔ fɛ yen an bɛɛ kun bɛ yen an ka président Jali Sise an y'a décider ko ka misiri kelen di awa sokɔnɔma yan o kɔfɛ awa an yɛrɛ y'a lajɛ alhamdulilayi ala ye hɛrɛ kɛ an ka mɔgɔ caman ye an yɛrɛ ka misiri jɔ an yɛrɛ ka fɔn na ala ka dɛmɛ kɔnɔ an nana an ye commission sigi mɔgɔ minnu bɛ n kɔfɛ tan ninnu bɛɛ de ye commission mɔgɔw ye an yɛrɛ y'a daminɛ fɔlɔ bɛɛ de cotisera ka wari fara fara ɲɔgɔn kan a démarra n'o de ye o la bi fo an ka o fo k'u waleɲuman dɔn dɔw b'an na waritigiw b'an na yan awa ala ye bɛɛ sutura yan wa bɛɛ y'i seko kɛ an y'a daminɛ n'o de ye o kɔfɛ silamɛ jamaw ala ka dɛmɛ nana ka sɔrɔ misiri ba fo an b'o dayɛlɛ kɛnɛ kan bi bon wari min donna misiri na n'i ko k'i b'a estimé a bɛ taa 50 millions na a bɛ taa 50 millions na an bɛ foli di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma u nana ala min kama u segintɔ n'u seginna ka taa so foyi kan'u sɔrɔ wa u nana ala min kama ala k'u sara ala ka bɛɛ sara kɛ harijana ye ala ka bɛɛ sutura kuma ko cɛ kuma min bolo o de ye anw sokɔnɔnkaw ye silamɛ bɛɛ b'a la mais anw sokɔnɔnkaw ni ala funemani ma ka juma misiri wuli ka dugu kɔnɔ misiri tɛ foyi ye ni silamɛ den sokɔnɔnkaw yɛrɛ ma bɛn an ka bɛn wa bɛn tɛ se ka kɛ n'an ma yafa ɲɔgɔn ma bɛn tɛ se ka kɛ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ bɛn tɛ se ka kɛ n'an ma ɲɔgɔn sutura bɛn tɛ se ka kɛ n'an ma ɲɔgɔn waleɲuman dɔn ne b'o de kuma laban k'a fɔ an sokɔnɔnka bɛɛ ye ala kɔni tilala ka baara la ala y'a jira a b'an sokɔnɔnkaw fɛ an yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ wɛrɛ bɛ ala bolo a b'o k'an ye sokɔnɔ yan inshallah n'an bɛnna mais n'an man bɛn ala k'an kisi misiri joli bɛ kɛ foyi ala k'an kisi o ma o kɔni o de kuma bɛ ne bolo kuma laban na k'a fɔ an sokɔnɔnkaw ye ala sago silamɛ jama sago balu kɔntɔn na xaaru tanto na kɔntɔn dɔ fɔlɔfɔlɔ tureke fulanɲɔgɔ sumafɔ de din kɛ tamadu o nɔ kan modibo ɲi nka si aho samme ɲaga si ye bara ala man ka baaro to kɛ sumafɔ de din kɛ a ka baaro kɛ tamadu kɛ a ka minɛnw min di ma fanko ka bon wala dɔlu bɛ kɛli dugu kɔrɔ yan ne yɛrɛ mɛ hele o ha dɔrɔmɛ ne m'a di a muso ta k'a ban hɔ ne ka baara la taga jan n ka kɛmɛ di ma sisan tɛ la n k'a ban bari k'a fɔ k'i boloma de k'a fɔ k'a di ɲini ma jan ayi n ko n m'a kɛ minnu b'a kɛ kan n bɛ duwawu k'i ye wala n b'i sara la awa minnu hali k'i si o ta ka bɔ bamakɔ ka na jan i ma nafolo ko la n'a ta hadamaden ɲa de la jɔgɔdɔn ka da maa don dama fɛn fɛn bɛ yan ka taa yan hɔ dabiya ka taa yan hɔ maliya ye fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn tɛ yan mɛ ka baara mɛn kɛ yan i ma kɛ hɛrɛtigiya la i ma kɛ foyi la i ka kɛ ilayi ala o de ma sagi sago misiri lɔ mi ma bɛna hɔ kan nka dɔ kɛla ko tɔgɔ dɔ ka ko tɔgɔ yuruguyurugulu kɛ ɔ a man bɛ nɔ ala k'i da la tureke ni sɔn de den kɛ o de engagé fode ture voilà fode ture o de engagé o de ma sagi sago mɔgɔ si kɔntɔ awa k'i tanto o de ma sagi sago na sigi ɲɔgɔnlu mari bɛɛ kɔntɔ na xaru tanto man kɛlɛ tɔ mama hoto bari man kɛlɛ mi ama hoto no kɛlɛ man kɛ kuma man kɛ wa ma kɛ ha ma kunda a ko bara wa kɛ silamɛ kunda a ko mɔla nka nama ni ko ti ɲɔgɔn la k'i sigi ja k'a tɔ hɔ a bɛn a tɔ man ta yɔrɔ dɛ o de ma sagi sago misiri lɔ hɛrɛ tɔgɔ la k'an tɛ lɔ la kare mɔ bɛ tɛnɛ ko misiri tɛ lɔ la nka tɛ lɔ ko mi a hɛn de hoto no ha ne ka hɛn hoto ko bɛ ɲɔgɔn ma jan ha ta la k'o dabu la ko jan fa man ɲɛ o de ma sagi sago nisɔndiya min bɛ ne la bi n bɛ barika da ala ye ka bariko la ala ni kila ye ka bariko la n wulubagaw ye ala ka ni mɛn kɛntolu ye n bɛ ala tanto ka ala barika la n
mbe dabiya commune le kono la sogondo ala kan garjige juma misiro la nga lon na dugo kono la bi mbole misiri dayelo la ka silamolu to bila kana badinya fen ka menke ala ka besare ke barala a folo dabiya commune togoyala conseil communal togoyala vraiment be barko la commune dungo be dino sabati kunyima vraiment dabiya commune ba tali parce que ni raja tele saka ni juma misiri ni be se ka ke juma misiri tanni doti men dale ta dabiya commune kono donc vraiment mu ala tanto leti ndelelu ga ni pierre holo la ni juma ni alman ba kenya ba alman ba anin ala o manga ke o daylo lo ka ke mbe balu kono nsi barko la ala ka barko la dabiya commune dungo fen naka jara kenin kunna mbe ala tara ala ka barajo ka be fen ga menke be ka ke alale donc même ben he ka a ho silame jamae ka ho siriflae wo munine tin jama se haketo kuma kunta membe ne fe mba hita silabon bela vraiment ni musinyi malete ka hita dugola donc misiro lota a hotale ko ka salya ko la donc mba ni dugu dingolo he misiro la kenyi nyante misiro lota dina mo golelu ye ko ka salya ko no e kana misiro lo ka ho a misiro be sokondo salo ka kono la vraiment kembo ngini behe donc wa flana mumenti vraiment ni so dia membe ndela bi ka hita dugu dingo bela atelu sirifla mugolu mbalu konton kalu jagi fen nata ala kan mo sini dunu misage ala kan latu nyima dim pema ala kan kisi gere ma ala kan sababu nyima kenye ala kan sirifla taganya alla kila horomola salatul fatiha horomola salli ala rasul alhamdulillah rabbil alamin annana misri dayilla ambi ala fo ambe ala barkada aya nema min kanye folo kan danka ke adama dewye amanke dan fe were minte adama dewye filana ayanke silamewe sabana ayanke silamewu alakira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamanto ambe niso dia wala kosobe alhamdulillah niso dia lembe Kenya ba niso dia lembe Mali bela jele surtout Kenya ba misiri jo ala ko misiri ya don alakira sallallahu alaihi wa sallam abore makka kana madina ama bara sike folo ni misiri joli parce que silameu o ka ganga nyogon soro misiri de la misiri o de ka ensemble o du ka kem bela jeli kon misiri ko nya bela jeli abed la misiri de la ya famu ala kira ka ko bela jeli atum bake aka misiri la alana ka sahabaw kon misiri jo hera bade bala kon wati wo wati silame o bena sali misiri la sinya duru do bodon o bena sali sinya duru kon o hera baye ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam sali duri abe komi ko jibe aw bela jen kadala don wodon ebe ko ala sinya duru est ce que no be to e kad fari ko lawa ko ay dogote ko kon misiri joli anafa ka bon kosobe aywa abe dugu dew kekeleye ni awnana misiri la aw badon aw be keleye mo sima mafise a doyma be alaka joye nga be fana ani ka joyoro misiri la ambe anka nyamo be la jelen fo anka famaw ambu fo anka dina nyamo ambu fo anka leader anka président au conseil islamique a cheikh Cherif Ousmane Madani Hajara ambafo alena ka barake nyon alena ka dimbaya ani bela jelen inshallah an kontan lembe awfe am kontan lembe awfana journaliste mimbena anka kuma kanta ka ceri dunia kono bela jelen be bame inshallah ambe ala deli ala ka sawaba ala ko ke an dalanena ambe min fo ka ke nye ka adama de nafala dunia ani alakhirah ni to dia min bauna mo unara kana misuru daele silama benara ka dugu mogo kamandino ka misigi barake ka tobe
kala wasa betema mo ko wodi se wa benna minu fana bora nyafe delegation minu nara kana misiri la mini ka kuma fo ka barake a manda so to fana na o se wa benna wala ko alfu kiso yo ben fe ko wala ne ko ni be kuma min benne fe kayla sokono ngawla ala ka sokono ngaw so de andi misawula bandino ala kan so ana mo bawtili yimi siri nyoko mallo a folola yiri de ma yiri wala bore ka bogo sujo boy kana imbara silama baro ala jonu ka imbara ki a mo be sokono ngabe ala barkala de amugo bawo adindiwo amusuwo anga lonko ne anga sabari ala kamin kaunye afanga bunyade manga ala wali nyima long ala wali nyima lumunti ni misiri mbota ala misiri do ala ka sababu ya ta ka dauma ala ko jodu yin kono ne ko ni bayi ni silama kema adem sanwo amusuo abobawo mga be dali be ka ju misiri la ka batu ka fu ka misiri fo nan kenyi nyalo me akega nyakoto mumanyi maya ya kala batu ni yala batu abe kenya kata mo be fi ira kenya mina abe kenya kata mo be ba mi mbala jama ka bo ka dunga sali amirin ka bo ka kosa ka bo amirin ka bo ne manda su tola awa ne ko le sewa babu mba dimisawulu be dali alay kilay ka dandere ka damu bauka ka damu soka begi jija alu tala ka batu ke ka muslim batu ne boyini alafe ka begi tesiti ka muslim batu ala yan so de ni ya misiri de saka ya ka dugu de saka ibalon ko ala kan so iba so dugu misiri ibe misiri be dugu saman yala misiri ka bunai me misiri bara abarata ala la jonu ka bara ke minu ka woribo minu ka kumake minu ka tagamake ama foli babeli abe baraji soro parce que ali ka dafa kilinfo misiri kono agalyo ila kuma kan aka sabati ala bi fe dunya abi fa alikiyama adun fefe ngoke ambe ala dali kana kila dali kama sabat dali ala ka hira dabema mbala dali kama sabat dali fefe nara ki sinta delegation mugo kinara ala musiri le daile kama ala margi ala mu sarakal al jannati ala margi ala mu dunya hera dilima ala mu margi ala mu be sola sidin ke dala ala margi ala be kisi dunya man toroma ala mu safonise mbala tara kalni kida tara ala mu alun kafula musiri kono dina sabatila dina ilwentala setanate foite margi ala mo kelanye o ke ba ala de ala mo ala ko kenye alla kila na barka bilimo na barka masala mamad mbesira mi vo islamo ye kanga ni sojaira kaira ko bembe ko beke wallahi bembe ko bedla bembalia be ko betinya wallahi bende nana niniye no de ni dugu ngolo worti teo worti afana me adama de naw benna ayaw ngane ke kelenye ayaw duskun ke kele aw ye hasidi abla aw ye nyangu abla aw ye nyogo senkoro madondo aw be ko beke wallahi ala go waata simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kaw bela jelenga je ala ga juruba kele na gona fara wallahi misri ko ni 50 millions kuma te konito mais alhamdulillah ala de anoya wala woni so jabe anna ne bayira islamewla mbayira dugu dewna mbayira islamewla mbayira kenya ba cercle mo bela mbayira kay raison bela mbayira malien bela angabe malien angabe foyte bembo bende be dunya adla bende be alkiyama adla angabe anga ko tu nyogon tala nyamoro aisra ala nya ko moula nyamoro aisra ala nya ko moula
ñamogo ay sira ala nya komo la komo ay ñamogo bonya komo ay ñamogo bonya komo ay ñamogo bonya nan tara tedoro dunia be dia ni dunia diara lahara fana be diao lahara ngo lahara be nyini na dunia de salite lahara o sunte jagabote hijite abela jelembe yande ni anyana alkiyama benya nga ni amanya atebena de wala nga sira alanya maliyew mago be alanya sira nyaade la alanya sira nyaade banje malila alanya sira nyaade banje malila les responsables tout le monde est responsable tout le monde est responsable tu es responsable dans ta famille tu es responsable dans ton village tu es responsable là où tu es donc maintenant anga sira alanya anga sira hakenya ma kelengana ma tan ni rodumo ma kelengana ma million ni rodumo mais chesale muso chesale o aliyatima de nan balola wolu jolila mais akonga hera soro o be awa malibo kololo de gono il faut que anga ko siginde il faut que anga sigan kode anga sira alanya anga lon ka fo minga di ala ya ango ke min man di ala ya ango ye ko toy no kala dora bebe lutige ga ke lutige denga ke denye nyamugo ga ke nyamugo ye komugo ga ke komugo ye no kala dora islamia horonya be islamia nyao mais est-ce qu'on est noble est-ce que malien bela jele horonyewa anga yere nyini ngake ayala je malibe chukwa mena bike jonde ake malien yere de ake inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nawbe herala ala tawbo herala fawga yore bala nawbe bone fanana nawbe torola ala tawbo toroina nawma yore bala wala anga jate mina anga dunda kelen fe anga boda kelen fe sherifula mbaw fo mbaw tantu mbaw barakada mbaw wali nyumando a sherif asid sherif usman madani haidara anga foli baye anga tantu li baye njonku na de afon sababu nyuma nimbeke yoro arajo mo go betaye television mo go betaye e do de yakeo natu man sabari natu mamunyu munyu kote kai sabari kote kai amunyu nade ko be kerala malila ya anya ko be kerala ko be forama me ako alako isbiru inna allaha ma asabiri ay sabari awga munyu ala be sabari bagaw fe ala be munyu bagaw fe wala anga foli ba anga nyamo ko amba tantula ka barakada ala tantule ko fe ala kira tantule ko fe ala barakada len ko fe ala kira barakada len ko fe aga ni ko file mogoba mogo ni umbi no fe mogoba ni umbi no fe no mogoba mandi mogo ni ala sogo be bonya bala me kuma bla hakado bala la masalla ala sena bon ni so jamu bena bi alhamdulillah oye ka fo sogondo ya bi misiri ba da la sogondo ya vraiment o ni so jabe ana en contanen do ala parce que ni misiri yoro la doro koro ko do farla hereka donc abama boka bo sentane la quoi donc abe courage do ana dina ko fanana vraiment ni jama in ka fara nyonga ya bi vraiment ni so jabana en contanen do ambe jama bela jelen fo bon alhamdulillah me mina se secondo kauma mimbe secondo ya ni mimbe kofe vraiment anga haklito anga dugula anga dugudla dugujo abe folo en wéré de la donc misiri mu fɛn be foli ta kala se fɛn fana ya jɔyɔrɔ kɛ misiri ko in na k'a ka contribution kala ka misiri in jɔ fo ka taa ban n b'u bɛɛ lajɛlen fo nin b'a to a bɛ courage dɔn mɔgɔ wɛrɛw fana na ka se k'a ɲɔgɔnna k'u fana ka yɔrɔ la donc sokɔnɔka minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ jamana kɔfɛ u k'u janto sokɔnɔ na k'u janto an na yan kosɛbɛ pour que an bɛ se ka dɛmɛ caman sɔrɔ pour que ka nin baara ninnu réaliser yɔrɔ caman na quoi donc o wele kan de bɛ n bolo k'a f'u ɲɛna ani fana misiri joli tɛ k'a jɔ k'a bila ten n bɛ wele kan bila dugu denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma vraiment n'a mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an janto misiri la
an ka misiri baara dɔ wɛrɛ tɛ an ka misiri matarafa n'i ye so jɔ ni mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ nafa man k'a la dɛ donc an bɛ ala de deli misiri jɔra pour que misiri tɔpɔtɔko ɲuman an ka se k'o kɛ donc o folikan de bɛ n bolo k'a lase population bɛɛ lajɛlen ma halisa an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ mɔgɔ min kɛra sababu fana ye ka dugukolo in di pour que misiri ka kɛ yan sokɔnɔ yan vraiment an bɛ donateur in fo ani mɔgɔ minnu sera k'u seko kɛ ka misiri wari financer vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ni foli ka kan n'olu ma i jɔ i jɔyɔrɔ la an kun tɛ misiri sɔrɔ vraiment an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn nisɔndiya min bɛ n tɛ la n tɛ bɛ nisɔndiya ni ka taa mɔgɔw bɛɛ la parce que maninkolu kɔlɛ hen dɔ ka bɔ ito men ka si fanti n'o mun dingolu ti ni ka mi ka misiri o lo dɔw le ka dugukolo di ma dingolo le bɛ dugukolo di ni misiri lo bagolu ma wo nisɔndiya min bɛ n tɛ la n tɛ bɛ nisɔndiya ni ka taa mɔgɔw bɛɛ la a bɛ diya ni tɛ ɲaamɛ n'a diyata ala ye ŋo ɲa o si bɛn ma ala deli la a ka di n tɛ ɲaamɛ a ka diya ala ye ka diya silamu bɛɛ ye a ka kibatu kɛ yɔrɔ ti ka kɛ ewa ni min nata haajo ŋini jan ala ka kɛ yen haaju mutal diyati a bala wuli min kama n'o mu batu kuɲumati ala ma to a ka kooti ala ka n'a kɛ ala soso diyati ala ka na misiro kiide ala ka misiro sabati a ɲa yɛrɛ ma e ka bɔ ni ɲaamɛ sewani wole ni ko ko mo janyala nda si file ko mo do atra awa sewole be mbula kala mo bora fambe kana anga foli bu beye fen bora yoro woro inyu mana na ala ka inyu masagi menu bora bamako menu bora mali yoro woro menu bora fo senegal famfe ana foli ba beye inyu mana na ala ka be inyu masagi Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ala kira ko fagadi be na caya fagadi be na caya jera bana fagadi be na caya we kibangi nga wamal harju ala kira ko mune ke ciba ko mune harju ako al qatl fagadi shita harma de nabi fitne charani bandala balawud be ba andala anga dine fana andan ku ye femiye dine kono ande seni be ko fana ngine ga nyedon islamew ibe korba cogo cogo ti saka korya ala kuma de anga dina nyengini fem folo mi ne o da ni ala subhanahu wa ta'ala yo ngini aka da fem fe wode ya batuliye anga se ka ale ala subhanahu wa ta'ala don ka batu aydo fa hadithul qudusi kono fa'rifuni qabla an ta'buduni ayin don folo ya na ben batu na man ne don obi se ka batu cogo di dine ka di ma chama ye me uta ke cogo don karamogo ga cha ka fo jonga wuli ka ta si karamogo ma kan kala aga do ka fo jonga karamogo do ta ka ta bla nga dimba ya kuna ku kala wo fana mo te tuguni ala kira dongo kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an riyatihi ako bele jeni bagan gena de ibe ngini nga bagan gena de o koro de yedimba ya o dimba ya mara jien kono ala subhanahu wa ta'ala be ngini ngala kiyama do sini e ka dimba ya bla mun siraka yalla yennaga ala nega ala ya naga bato kechugo ya ire manto idimba ala wa harama den ibe ngini ngayna al kamado sinende ne e yere kun kisi jena kadimba ya toyno e bi yere wuli kada misri kono sel kuma to fo de ato fo musoye ato fo modawye ato fo kamara mo shiye me ere kono me wuli bena misri kono islamo angola jere anga bato nyengini dine ndum fana fila nana tungarangeya abe kila abe segin fana tungarangeya fana
Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam ako ama fo ngina fe fo dan abatuli kama ngina fa nga garzige ama ngina fe fana angale Allah subhanahu wa ta'ala la dumuni ni shingin tan fe juma fana ni mauma nana juma fana na juma folo mauma ni nana ala kira sallallahu alaihi wasallam ka be na fo itigila may nyame de kantige ka de Allah subhanahu wa ta'ala masrakatila juma miniti folo saba ngado ni juma wati sira juma misri be dugu la malakaw de be jige ube jo dala depuis fajiri kene be ci malakaw de be ni jo juma misri dala ma folo na duna juma misri kono malakaw ba to sebe karsa den karsa anana الحمد لله الذي أخرج بحكمته جميع الموجودات المهوي بوجود قدرته وعظمته جميع الأموات فسبحانه من إله يسمع عنين الجنين في بدون الأمهات ويعلم تلاعب أمواج البحور الذاخرات ويرى على سواد الصخور خفي دبيب النملات أحمده سبحانه وتعالى على تلك النعم المترادفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الميقات وسلم تسليما كثيرا. أباد عباد الله كيف تدمعون في الدنيا ومحمد نبيكم قد مات؟ وما هذه الغفلة والقساوة والسكرات؟ أين من مدى قبلكم من الآباء والأبناء والأمهات؟ ذهبوا. أما شاهدتم عرائس القبور كيف زفت تحت أدباق الرايات؟ أنسيتم هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات؟ والله ثم والله إن للموت سكرات وإن للقبر ظلمات وإن لمنكر ونكير صدوات ورجفات أعاذنا الله منه. وإن على الصراط ظلات يوم يقال للظالم تقدم وللمظلوم قم فتحكم ولخازن النار تسلم المجرمين قبها الصفات ولخازن النار تسلم المجرمين قبها الصفات. مالك خازن النيران. يوم ينادي المنادي من قبل الملك الحكم يا نار خذي من تعدى وظلم وتجاهر بالمعاصي وتجهرم وجار على الضعيف وهتك المحرم واستباح المحرمات. يا نار ضاعفي لهم الألم وسد النواسي إلى القدم فكم وعظ القرآن وكم هل كان بكم بكم أو كان في آذانكم سمم؟ لقد زل بكم القدم والله فيكم قد حكم. اللهم هدنا بنورك إليك اللهم هدنا بنورك إليك اللهم هدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. يغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبلغ الوحيد عنه جل ثناؤه الذي لا ينبغي تلقي الأوامر والنواهي ممن أداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد الحديث قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان
30 يوما أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أنبي الله سبحانه وتعالى فو أنبي الله سبحانه وتعالى بركة أنبي الله سبحانه وتعالى دلي هيرو أكو تشاي عنا أكا هيرو جيدي أنك كنتي محمد كان صلى الله عليه وآله وسلم وكوفي حديث كلام بهم أنبو فو نوتي أنتو يافو أنت بامنان كان فو باسكي أنت سي بامنان كان نانياما على كراسكو صلى الله عليه وآله وسلم أو سلاميو سونغارما كونو تيلي موغا أني كونونتو ni aw ya kaloye o dugu saje aw ka sun ni aw ma kaloye aw ka sungora makono dafa tile bi saba wode ya mariyara kon mawoma ni alayi deme aywa sungaro makono tile mugani kononto kaloyera ika kene foytila ete tamala e baali ko yara e kera muso e kara ceewo e kan kasu ni kalo maye e mankan kasum ni kalo yera e kasum ni kalo maye e kana bisigi doron mbasum pour mbebe ala ay ote ala kira mofo ayami fo an kasum ni yeliye an kasum tege ni yeliye kon ala kira ayode fo sallallahu alaihi wasallam ko anka sungalo makono dafa tile bi saba o mana ambe sun اللهم أصلح الرعية والرعية اللهم أصلح الرعية والرعية اللهم أصلح الرعية والرعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله رب العالمين وتمنين كو جما سيل بارو دمنا مصر لولا انجي انغي مدو الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وتمنينكو صدق الله كلنا انكر مغفى شرنا هادلي كبارا كونچه مصر لولا انجه انغي مدوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار
بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا وأمن موتانا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا ووجوههم يوم البعث واعتق رقابنا ورقابهم من النيران ويمن كتابنا وكتابهم ويسر حسابنا وحسابهم وثقل ميزاننا وميزانهم بالحسنات وثبت أقدامنا وأقدامهم على الصراط وأسكننا وإياهم في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا ونجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا ونجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس والنار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء حسنا اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعدا وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منهم وخذل من خذل المسلمات وجعلنا معهم. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقم بزيادة آمالنا واقم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمن من الجوع والخوف ديارنا وسائر ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان مغفرة أزما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ni nabi dan sege bi wajuli kanena anya min soro ka bo sokondo dugu ya min me dabia marala ala sona ku garzega do juma misiri kurala yo wele bla islamo ma kana misiri kura inda lalila islamo yo wele jabi ka bo fancha man fe ka sokondo segere anya min soro o misiri dayala keneka o de tuyene ka o fo ka wale nyima do sanga an wati bela jelena au ka nyima dalila ala ka ke here duguma ala ka ke here anfasu malbama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila alonde sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila galondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila sara ka jubu bomori tinya wilila